hello kaming chu zoram moi khyang te nia dietitian kania MSR ka thoka hei voina hianin weight loss lampang kan instructor nen Jason nen kan ron soidon ani Hello kaming chu Jason khyang te kania certified trainer kania voina hian hei kan dietitian uma moi nen workout exercise le diet lampang karon soidon ani kan Jason nen khan introduction kan ron neya voina hian hei weight loss ma kan lut luk dona hei kum ti chen kan thok ve dun to in ka sha chuta chuanin weight loss a hian diet poimo na ka soyanga chuanin I Jason han exercise apoi mona weight loss tur tan exercise poi mona aron soidon ani kan che pau to chinanga eile in hian a control na sa mem dieting chu you are what you eat and ya I angkha ini na ni me ta thawi e chuan thawi e nga chuanin khatiang angkhanin kan ni chin ta adik lut tu kani antina exercise ila cheu an ama se I uluk silo du KFC te donuts te I reng chuanin I weight a loss he don lo ni chu wang chuanin diet hi apoi mo ani ti kha karon soidua a chu wang chu antinan pulses kan ti be hote dal te khatyang zong kha poi mo tin thei te thai te khang kha ei tam poi mo ni antinan mizo chuan vai si kan du ati ro Jason hei tak hi kan buai na ning ka sha china chu wang chuanin cho kan ti han rice ngur hi kan thlir china ni hei wang hianin hei lo deu antinanin oats kan tiang te hi tui lu tu kan ni han ei tak hi chuan atui lu tu ka corn flakes kan tiang te cho ate han ring brown bread te porin thei ni kha kan change deu zeu te po ngai ni ti kha karon soi do chu ta e thil na dang tam tak antinan weight loss pa ka hypertension kan ti te diabetes te heng ho hi a control thei lu tu kan ni ti karon soi do thawa wangan natna ani ta ni heng ho chu dik tak soi chuan chu wang chuanin he kan thona lo re ve to ta dai tina a change zia hi testimony ka nga em ni ka clients te tang hian chu wang chuanin ele in hi apoi mol tu kan ni ti kha karon soi ni tuna ha kan huang khan kan dietitian uma moi khanin aron soi nual to meya ele in lama I lo che theina turin tuna chuan exercise tampanga kan lo focus ve le to nga exercise lo lak chuan jing tho ve le abik takin jing tho ve le te hianin hanin zimar ping pong taila te me ang mo hanin zimar la hanin stretch kwal vel taila ti khan exercise han la chunjom hal taila khata hanin nangma han I weight loss han aron puile zo don ta cheni nangma hanin inge I diet jungot khan I che pha war khan exercise ron lak le khachuanin result cha amma ai khan mu chare zo don ta ni chu he ba hanin exercise apoimo ema nangma taksata han apoimo suthushan lo ni ta se nangma si selna tan te nangma nung enge jingkara kan exercise sim chuan jing kan tho tanga ni lengin tlai zan thleng khianin kan har fi me ni ke mani hi kan si sel thain kan in fit a thilti engkim thilti hi anwam a chewan chuan exercise kha longai poimo zelila chuan enge kan dietitian ina asoi ang tho khan enge pulses te le ele inte kan uluk te hi angai thowa chu bang chuanin weight loss tur chuan ele in le exercise hi apoimo a in lo cheu do nia ato ber na tan chuan stay fit kitchen chung chang kan ron soi do na ni china khan weight loss a chuan exercise apoi mo ja kan instructor in ron soi to kinin ke in diet apoi mo ja ka ron soi to ni stay fit lam kan han hoi le nga ta hian clients te kan nei ta nual me a chuanin an ei in tur hi stay fit kitchen a menu chang khan kan siam thina ni chu wang chon result a tha thei em a kan mau pakhat bena chu phei chu kan enkol na are to ta hei hi nakina kan ron lak ko manga stay fit kitchen a menu a ring kha ania chu wang chu engtik lai pon kan dor thei reng ani ti kha karon soi du ni kalome kan belbele lokanga kan dietitian han aron soi nual to stay fit kitchen lampang kha ka han workout zowa stay fit kitchen ami meal order sami lum vet fresh sutuk me anon serve chia protein shake te into sang te khan nei ta ni kha han workout zo che han e kha chuanin taksa hi enge kan gil tram te kha alo hnem ta ni khoi wa hanin stay fit kitchen hi lo order in online pon order thea indu chuan MSR fitness center a po local ula order thea zomato tang te pon order the ni lo me